rešenje o postavljenju Milene Nis za gradskog javnog pravobranioca, a Srbislava Bojkovića za zamenika gradskog javnog pravobranioca. Reč je o licima koja su sad obavljali ove funkcije. Skupština je zatim dala saglasnost na statut Doma zdravlja Smederevo uz prethodno mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije, što je inače uslov za registraciju Doma zdravlja u našem gradu. Očekuje se također da se u sledećoj godini uđe u postupak osnivanja Doma za javno zdravlje u Smederevu, što između ostalog za skupštinom govornicom izjavio predsjednik gradskog parlamenta Branče Stojanović. U drugom delu zasedanja pred odbornicima je naša informacija zemljištu čije projektni železna Smederevo, a koja je značaja za naš grad. Naši gledalci koji su pratili prenos sednice do početka dnevnika mogli su da slušaju dugu raspravu vezanu za tu temu u želji da se razreše sva sporna pitanja oko pomenutog zemljišta. Do kraja zasedanja, recimo i to, pred odbornicima će se naći set predloga rešenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Smederevo.